Twashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri no mugoroba mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe. U Rwanda rwahagaritse amasengero agera kuri 40 yakorera hirya no hino muri ico gihugu. Ni bisanzwe ibindi byo bahagaritse n'ibiterane ariko ntabwo bambujije gusenga n'umugore wanjye n'umwana, kandi nabyo binabaye nasengera no mu mutima. Icyifuzo cyanjye ni uko umuntu yahabwa uburenganzira agakora, ariko bimaze kureba n'ubundi neza n'inzego zibikwiriye. Aba ni bamwe mu berwa n'ingingo yo guhagarika amasengero atandukanye mu gihugu c'u Rwanda. Kuyavugwa ku Burundi, ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Amnesty International ryagiriza leta y'ico gihugu guhohotera abatavuga rumwe nayo. Ino nkuru turayigarukako muri hirya nino kw'isi, naho zimwe mu ndongozi za Hamas ziri Cairo ku murwa mukuru wa Misiri mu biganiro n'abahuza mu matati uwo murwa ufitaniye na Israel. Idonido ni Mukanyi Sase, sangwa ikaze. Ijwi rya Amerika, makuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika. Polisi ya Nigeria itangaza ko yabohoje abanyeshure 200 bari banyurujwe n'abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho kuwa gatanu w'indwi iheze. Abanyeshure bari banyurujwe bose barabo mu gisata c'ubuvuzi kuri kaminuza ya Maiduguri na Jos ziri muri leta ya Benue iri mu buseruko bwo hagati muri Nigeria. Banyurujwe bari mu nzira baja mu nama y'abanyeshure biga ivy'ubuvuzi muri ico gihugu. Itangazo polisi ya Nigeria yasohoye rigira riti bose baridegemvya kandi baradeya, nta numwe bari urwara. Umunyamabanga mukuru w'ishamwe rihurikiyemwo abanyeshure mu vy'ubuvuzi muri Nigeria yitwa Fortune Olaye yemeje ano makuru hirekurwa ryabo, avuga ko yabavugishije kuri telefone kandi bose bameze neza. Polisi ya Nigeria ntiyigeze itomora ingene abo banyeshure babohojwe, yirinze kugira amakuru menshi itangaza. Tuve muri Nigeria tuja muri Misiri, aho bamwe mu barwanyi ba Hamas bari Cairo ku murwa mukuru w'ico gihugu guhura n'abahuza matati uwo murwi wo muri Palestina ufitaniye na Israel. Intumwa za Hamas Cairo zirongowe n'umwe mu ndongozi z'uwo murwi yitwa Khalil al-Haya. Itangazo Hamas yasohoye rivuga ko abahuza n'indongozi za Hamas baza gukorana ibiganiro ku vyafundikiwe mu bindi biganiro vyaheruka guhuza Israel n'abahuza batandukanye. Hamas ivuga ko mu vyijanye imbere y'abahuza harimo kwemera ivyasabwe na Amerika mu kwezi kw'indwi. Ibi birimo kurekura imbohe z'intambara zirimwo abasirikare n'abagabo b'abasivile. Umwe mu ndongozi za Hamas yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters dukesha ino nkuru ko imbohe za mbere zizorekurwa inyuma y'imisi 16 y'amasezerano yo guherahereza Burundi intambara muri Gaza. Amasezerano ntibiramenyekana ryari ashobora kuboneka. Uwundi mutegetsi wo muri Hamas yabwiye radio ikorana n'uwo murwi vya hagufi ko kuba hari intumwa za Hamas zagiye muri Misiri bidasiguye haba namba ko uwo murwi uzokwitabira igice ca kabiri c'ibiganiro hagati ya Israel n'abahuza gitegekanije mu misi iri imbere. Hagati aho, amakuru atangwa na Misiri yemeza ko igice ca mbere c'ibiganiro vyamaze imisi ibiri hagati y'abahuza barimwo abarungitswe na Amerika n'intumwa za Israel cashimikiye ahanini kukungene hoboneka agahengwe k'intambara n'umuti urama hagati ya Gaza na Israel. Hamas ntiyari muri ivyo biganiro. Ibihugu biriko bihuza Hamas na Israel muribuka ko ari Amerika, Misiri na Qatar. Ibiharuro bishasha vyatangajwe vyerekana ko amaze kurwa mu ntambara yadutse y'izo mpande zibiri muri Gaza barenze 40,000. Israel kavuga ko aba bagwiriyemwo abarwanyi, Hamas nayo iti oya, ahubwo hagwiriyemwo inzirakarengane z'abasivili zirimwo abana n'abagore. Amakuru yose abagezeho ku ijwi rya Amerika n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu voa@akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika.
Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera ku Rwanda. Umuryango umwe bwa Afrika n'ishami rya ONU ryitaye impunzi ku isi RCR vyaraye vyongereje ikiringo c'amasezerano yo kuzana mu Rwanda bamwe mu bimukira b'Abanyafrika bafungiwe mu makamba atandukanye yo muri Libya. Amasezerano ya mbere yasinywe mu kwezi kw'icenda ko 2019 azobandanya gushika igenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa 12 ko muri 2025 nk'uko biri mu tangazo ijwi rya Amerika dufitiye kopi. Abimukira abanyafrika bagiye kubandanya batwarwa mu Rwanda bagwiriyemwo abafatirwa muri Libya bariko bashaka kuja mu bihugu bitandukanye vyo ku mugabane wa Burayi. Amasezerano mashasha yasinywe n'u Rwanda, umuryango umwe bwa Afrika na RCR avuga ko izi mpande uko ari zitatu zibwirizwa gukingira impunzi n'abimukira bazozanwa mu Rwanda kandi zigakorera hamwe mu ntumbero yo gutorera umuti urama ikibazo c'abimukira baca mu mayira ya magendo bashaka kuja mu bihugu vya Buraya. Itangazo ryasohowe n'impande zose zivuga ko kugera ino saha abimukira bamaze kujanwa mu Rwanda biciye muri ayo masezerano yongewe ikiringo ari 2,300. Aba barimwo abava muri Chad, Côte d'Ivoire, Eritrea, Ethiopie, Sudani y'Epfo, Somalia, Nigeria, Cameroon, Guinea na Mali. Mu 2019 amasezerano agisinywa, u Rwanda rwavuga ko rwiteguriye kwakira abimukira 30,000 mu bari muri Libya. Tukiri mu Rwanda nababwiye mu ntango y'ano makuru ko leta y'ico gihugu yahagaritse amasengero agera kuri 40 yakorera hirya no hino mu gihugu c'u Rwanda. Ayahagaritswe yagirizwa imikorere mibi, bamwe barashima ino ngingo abandi bakayinebagura. Muravyumva muri no nkuru ya Eric bagira ubusa. Ibaruwa ijwi rya Amerika ifite kopi yanditswe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu igaragaza ko inzego z'ibanze zisabwa guhagarika imiryango hisaga 40 ishingiye ku myemerere. Iyo miryango cyangwa amatorero Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko yakoraga nta buzima gatozi. Ibaruwa ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu igaragaza ko ibyo yakoze yabishingiye ku yindi baruwa y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Yanashingiye ku kuba ubutegetsi bumaze igihe bukora amagenzura ku matorero n'amadini bureba tujuje ibisabwa. Uretse urutonde Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu yagaragaje rw'amatorero agomba guhagarikwa mu Rwanda, yanasabye inzego z'ibanze ko habaye hari n'ayandi akora mu buryo butemewe yahagarikwaho yabakorera hose mu gihugu. Mu matorero yahagaritswe harimo nk'iryitwa Misiyoni y'Abaruteri muri Afurika ryakoreraga mu Rwanda mu duce dutandukanye hirya no hino. Harimo kandi itorero Ihema ry'Amahoro, Intwarane n'abandi nka Philadelphia Church, Umugeni wa Kristo, Abagorozi n'ayandi atandukanye. Bishop Celestin Seburikoko ukuriye itorero Misiyoni y'Abaruteri muri Afurika avuga ko aya makuru yasomye ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi, ariko ko nta rwego runaka rwigeze rumumenyesha ko itorero rye ryahagaritswe. Ntabwo navuga ngo baraduhagaritse kubera ko bandikiye uturere. Reka mvuge n'akarere natangiremo kandi nkoreramo ni akarere ka Kayonza, kandi mfite ibyemezo byabo byose byo gukorera muri ako karere. Icyo gihe rero niba minisitiri yandikiye uturere, akarere k'iwacu ntacyo karambwira, niko kambwira uko byamera, ntabwo ndamenya umurongo wabo mu by'ukuri nabambeshye. None se ubu wavuga ngo wagenda ku munsi wo gusenga bagafungura urusengero mugasenga? Amahirwe naba mfite mu gusubiza ikibazo ni uko insengero n'ubundi zose zifunze. N'ubundi nta nsengero zihari zikinguye ngo wagera ngo urasengeramo ngo urapima ngo urebe ko byemerewe cyangwa utabyemerewe. Ariko njyewe ntahe ndabona ibaruwa y'akarere ntacyo bari bambwira. Ibyo naba mfite uburenganzira gukora hamwe nabikomeza kugeza igihe babimbwiriye. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu mu itangazo ryayo ntigaragaza niba guhagarika aya matorero ari ibya burundu cyangwa ahagaritswe mu gihe runaka akazakomorerwa. Ijwi rya Amerika ryashatse ubutegetsi mu nzego zitandukanye ariko ntibyadukundiye. Bwana Jean-Claude Musabyimana, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu, yandikiye Ijwi rya Amerika ko adashobora kuvuga kuri iyi ngingo atahawe uburenganzira n'ikigo gishinzwe ubuvugizi bwa guverinoma OGS. Abategeka iki kigo twabagerageje kenshi ariko ntibyadukundiye. Kuri Bishop Seburiko ku Ijwi rya Amerika yamubajije aho bashobora kwerekeza igihe baramuka bahagaritswe burundu. Amahame y'itorero ryacu ntabwo byoroshye kugira ngo ugende wajyemo. Icyo gihe twagisha inama abayobozi bacu ku rwego rw'isi. Ibyo byose ikibazo cyaba cyabayeho cyateye iwacu gusa, kandi nanone igihugu cyacu n'ubagire nkizera ntabwo bashobora gukora ikintu bahubutse. Ijwi rya Amerika ryanavuganye na Emmanuel Ntakirutimana. Uyu ni umuvugabutumwa mu itorero Abagorozi, asanga kubahagarika bitazagabanya imyemerere yabo. Nta gikuba cyacitse, ni ibisanzwe. Ibindi byo bahagaritse n'ibiterane, ariko ntabwo bambujije gusenga n'umugore wanjye n'umwana, kandi nabyo binabaye nasengera no mu mutima. Nta n'umurimo w'Imana bahagaritse, ko twebwe nk'abagorozi umurimo w'Imana no gufasha abakene, no gufasha imfubyi,
ni ukugemurira abatagira abagemurira ku bitaro, twubakira abapfakazi, twita ku mbabare, ntabyo bahagaritse, tw'umurimo urakomeje, nta ngorane dufite yikomeye. Bishop Seburikoko mu baruteri agasanga mu guhagarika no gufunga insengero, kiliziya n'imisigiti hagombye kubaho ubusesenguzi bwimbitse. Ubundi ntabwo ari byiza gufata abantu bose kimwe. Ni byiza ko umuntu areba ku giti cye, niba ari itorero rireba ku giti cyaryo, niba ari abarikoramo bareba ku giti cyabo n'icyerekezo cyabo, abatanyuranije n'ibyo twifuza ko umuturage byagezwaho bitabangamiye politiki y'igihugu cyacu. Iyo cyifuzo cyanjye ni uko umuntu yahabwa uburenganzira agakora, ariko bimaze kureba n'ubundi neza n'inzego zibikwiriye. Ariko nanone ntabwo navuga ngo abantu bose nibavuga ngo turashaka kuba abaganga, ubabwire ngo turabemerewe gutangira za farumasi, umuntu atazi no gutandukanya parasitamoro n'ubundi muti uwo ari wo wose, nanone sinabyemera gutyo. Nanone ni igitekerezo adahabanyaho na Ntakirutimana wo mu Bagorozi. Wagira ngo yenda ubuyobozi nk'uko busanganye ubushishozi bavangura abo bakora ibyo badutandukanye, ko twebwe nibaza ko mu mirenge mu tugari bababajije turi abafatanyabikorwa babo beza babafashije kubakira abakene. Uwavangura nahuze ababi n'abeza byadufasha. Ibyo guhagarika amatorero bibaye nyuma y'uko hari andi matorero aherutse guhagarikwa gukorera mu Rwanda, arimo umuriro wa Pentecote na Ebenezer Rwanda. Ubutegetsi bwayashinje kuba amacakubiri mu Banyarwanda. Kugeza ubu mu Rwanda kandi harabarurwa insengero za kiliziya n'imisigiti bigera mu 8,000 bimaze gufungwa. Ubutegetsi bukavuga ko bitujuje ibisabwa. Hari kandi zimwe mu nsengero zigera muri 55 zashyizwe ku rutonde rw'izigomba gusenywa, ziherereye cyane cyane mu majyaruguru y'u Rwanda. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame aherutse gutangaza ko bamwe mu bayobozi b'aya matorero babeshejweho no gucucura rubanda utwabo aho kubaganisha mu nzira iboneye y'iterambere. Akibaza uburyo abantu yise indindagizi barindagiza abandi bagakurikira buhumyi. Yanatangaje ko nibiba ngombwa amatorero n'amadini azashyirwaho umusoro. Abanyarubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru tuyabandanirize ku Burundi. Shamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International ryarayiriciza habona rapport yerekana ko abaharanira agateka kazina muntu babangamirwa mu Burundi. Amnesty International itanga uturerero ko mu myaka 4 iheze President Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi abenshi bapfungiwe ubusa, abandi baricwa ndetse abandi baraburirwa irengero hamwe n'abahunze igihugu. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yacishije amaso ku cegeranyo ca Amnesty International. Ishirahamwe mpuzamakungu Amnesty International ribona ko amajambo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikiriza mu gisata c'agateka kazina muntu ategera jana n'ingiro. Umushakashatsi akorera Amnesty International Rachel Nicholson yabwiye ijwi ry'Amerika kw'iryo shirahamwe ribabazwa n'abaharanira agateka kazina muntu bafungirwa ubusa, abacugwa bufune na buhoro, abicwa, ababurirwa irengero n'abandi bahitamo guhunga igihugu. Iryo shirahamwe rihana agateka kazina muntu ku isi Amnesty International ryarerekanye urutonde rw'abarenga 30 bafungiwe ubusa, harimwo n'abamenyesha makuru mu kiringo c'imyaka 4 iheze. Nicholson avuga ko iterabwoba bo bakorerwa ari nk'igikoresho co kunumya abandi bagenzi babo. Yemeza ko abo bantu bafungiwe imvo za politike gusa kuko ataco baba bagirizwa gifadika. Ce n'est pas normal que quelqu'un soit détenu après avoir. Ati si bisanzwe ko umuntu afungwa azira iryo yavuze canke ivyo yanditse mu gihe bwari uburenganzira bwiwe. Nico kimwe n'abamenyesha makuru baha ijambo bose hamwe n'abafata iryo jambo n'ivyo bashikiriza. Ahandi hoho ni intwaro y'umukazo yajyogora nkwereke. Nico gituma tubona ko mu vyotuma icuka gisubira kuba ciza hagati ya leta n'abaharanira agateka kazina muntu. Zijya manza zaciriwe abatahari ngo nuko bagize uruhara mu myerekano zofutwa kuko ari uburenganzira bwabo. Ikindi no kureka abantu bagashikiriza iryo bagona badatinya kuhasiga gatwe. Une façon d'essayer de réouvrir l'espace civique. Naho biruko amashirahamwe akorera mu gihugu yoyo ariyamiriza bene izo raporo nk'uko bivugwa n'umuvugizi wayo Gerard Hakizimana asanzwe aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Foricon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama. Kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika Hakizimana yerekana ko abakora bene ayo maraporo ari ukwironderera akazi babicishije mu kwambika ibara Uburundi. No musi tuvugana turemeza ko agateka kazina muntu kifashe neza, kiretse ko
ari muri politiki yo guhiga akazi no kwerekana ko ibintu bitagenda. Hari abamaze gukurwa mu buzi, mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare. Ibyo byose byerekana ko ibikorwa byo gutsinda agateka na muntu biguma bikorwa kandi bikomeye. Nivyo nta gihugu na kimwe agateka na muntu kifata n'ijana ku ijana. Hari ivyo gukora, ariko by'ukuri igikenewe ni uko abandi bana yabigishwa gutsimbataza amahoro, kubana neza. Aho mengo igisata cy'agateka na muntu mu Burundi hariho inzira ikirasha kugira bacafuze gusa atari amaraporo yotuma agateka na muntu gatsimbatara. Kuvuga ko ashobora no gucanishamwo abarundi, kuko twebwe ntitwigeze tubazwa nk'amashirahamwe yigenga kugira tubere ikindi agateka na muntu kifashe nk'akorera mu gihugu, kiretse ko bagiye barumvira amashirahamwe adagikorera mu gihugu hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu yafadikanije n'ayandi mashirahamwe mu gutera ingorane ubundi bwaciye mu 2015. Yamara Amnesty International ritangaza ko hari ivyo gushima nko kurekura abamenyesha makuru nka Floriane Irangabiye, abaharanira agateka kazina muntu nka Jeremy Rukuki, Tony Nkina n'abandi. Rachel Nicholson wa Amnesty International abona ko gushima bidakuraho ko abo bari bafungiwe ubusa. Nk'inyishu iryo shirahamwe ritanga harimwo gufungura abasigaye mu buroko no gufuta imanza zo gufunga ubuzima bwabo bwose zaciriwe abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyesha makuru 12 bagerezwa intureka za politike zo mu mwaka w'2015. Ategiye umukuru w'igihugu yaja ku butegetsi yashitse afungura abamenyesha makuru 4 b'ikinyamakuru Iwacu, aratanguza n'isekeza ryo gufungura abafungiwe ubusa. Twari tuzi ko ari ingendo igiye kubandanya, ariko nticabujije ko ku rundi ruhande abagira ico bashikirije bategwa ubwoba, abandi bakicwa, harimwo n'abashinga amateka. Ivyo vyatumye guharanira agateka kazina muntu no gushikiriza icyumviro mu Burundi haba no mu binyamakuru biba nk'umuziro. N'abavuga ko baharaniye inyungu z'abahuza ibitsina babisangiye ntiborohewe na gato. Abo bose bafungwa hanyuma bagafungurwa ku kigongo c'umukuru w'igihugu canke bakezwa, bigaragara ko ari ubutumwa leta n'ubutungane bashaka guha bagenzi babo ko batosubira kurukura mu kanwa. Umugwi w'igihugu jeje w'agateka kazina muntu CNIDH naco washimye kuvuga kuri ico cegeranyo c'abashakashatsi ba Amnesty International. N'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima ntiyadukundiye kugira ico ashikiriza. Pierre Claver Nkuru ku bw'ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika, abakunzi b'agakino Kombo Taxi umwanya n'irwanyu. Kombo Taxi, Kombo Taxi, Kombo Taxi. Mugiye gutega amatwi Kombo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mugomba mwumvirize Kombo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini. Munenda kusikiliza Kombo Taxi, taxi ya Grand Lac. Umva mata, twebwe ubundi tuvuga abuzukuru, abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure. Natwe no abuzukuru, abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure. Ivyo n'abana batonya baragira impene barabizi. No muvuga impene. Twebwe tuvuga ihene. Reka kuvuga. Ni ukuri da. Ihene. Urakire mata. Nivyo navyo mubivuga gutyo. Ariko twebwe tuvuga ngo kira. Ni kimwe ahubwo. Erega twebwe abanyamuhumuro namwe abanyarusangi dufite byinshi duhuriyeho pe. Ni ukuri. Bandu, sharpe yangu iko wapi? Ipo kabisa mimi najikinga na hivi vitu vrema. Mimi nepata. Anje ibi nibiki biriko birashikira. Ko nari meze neza kuva mu gatondo. Ubanza ugira marerije disi. Cyangwa harimo ahantu hanyura umuyaga. Reka mfungire birahure neza rwose. Mese usipime hata usipime kabisa. Acha madirisha ipitishe hewa. Ona gisi hewa ya mtaksi bashi haribisha kisha naona tate nafunga sitakufia huko. Kwanza usizogelee yule mama atakugonjesha yule mama ule. Iko mubaya mimi nakwambia haiko bien pale. Ngongiki. Ariko sibyo ni bicuri kuvuga mu shoferi. Bila kuona. Nisiki. Maki huko tu unaona wewe peke. Angalia. Nilikuwa tunayua. Maki ni kama ni mtu wa Rusangi. Hata Rusangi hapa. Rusangi? None se niba rubi Rusangi. Yese narenze ko kuvuga Rusangi bivuga ngo kuba umugizi wa nabi. Ashwe, uranteye. Iko sawa hauyuwe kabisa. Hauna habari. Ngwasa nikwambie. Unajua kama mimi nakiona kwa internet kama kuko magonjwa maki yenye haiponake. Iko na zunguruka mu region. Na watu wenye banaileta ni watu ya Rusangi huko banakia banayambukiza watu yote. Tena ni hapa watu wanazoea kufika mpaka. Shofe, hivi zili kuravuga nini? Just the that.
Asa niko nasema vitu gani? Wewe peke unaona kama hauko bien, si ndio? Hawezi nishangaza kabisa, hivi ni vitu vya kawaida. Basi mtu wa Rusange, ama tu Rusange hapa, wewe peke angalia gisiriko habana wake, na njoo maana wanakia biko na magonjwa wanakia naletea tu watu kukwetu. Shofe nawe urakabya rwose. Nini? Uyu mudamu we ntabwo mureba kuna Kenya. Shaka ibintu himba ariko kumwita umunyamwanda byo wapi kabisa. Njye ntabyo mbona. Sawa, utaendelea unaona nje. Bina kuona takiangu kama mlake pale utasema sikukwambiaka. Kabisa mie, nikamaliza tu mnabafikisha kwa mko mnaenda, ndafika mimi nenda na usha gari yangu. Kwa juu bakilia wangu wengine basikie gonjwa basipate magonjwa mtaksi yangu. Shof, hagarara honye. Hagarara mbemu. Aha, nilikuwa nishawaambia nini? Si nilikwambia kama amesana kuambukiza. Nilikuwa tu nishabiyo. Na mimi ananiambukiza tena. Mimi nilikuwa nishawaambia hivi tu wanduku. Nilikuwa nishawaambia msikia yake mesi. Reka nawe wigeze yanduza undi muri modoka yawe pe. Wigira ubeshyira twinjiyemo turi bazima. Umameko na mapepo anatuambukiza shebote kweli. Ahubwo do. Shofi, reba imbere yawe. Itegereza icyo gipimo cyawe cya kirimbatize. Urumuna kitazamutse cyane. Unaka ni kweli. Maria. Dore umukungu wose. Iyi modoka yawe uheruka kuyikoresha uko utabitubeshya. Basi unajua hii barabara zetu tunapitamo. Na hii kipo yenye tu kwamo. Maisha kwa bei, nafasi ni mbali unaona. Igitumye twese twisamura gutya tukanakorora. Ni ivumbi rivanze n'umwanda mwinshi. Subiramo byo wari kuravuga. Ngone je ndabanduje ingwara. Aba ni nabiwaza yako mbele. Warangiza ukareba bugera kayivumbi hirigeri shofe. Urumva utari wakabije koko. Ugafata abanyarusange aho bava bakagera ngo nibo nkomoko y'ikibazo kidafite ishingiro. Kandi ubibona ko byose byatewe nawe ubwawe n'umwanda ufite. Ngo nitwebe. Urumva nta nisoni koko. Nivumbi koko ukarigereka ku bantu ngo nuko mudahuje inkomoko. Ngana kanagozo. Cyari kiganiro Kombo Taxi, igikino mutegurirwa na la Benevolence ya Grand Lac. Kombo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba kwenye radio Voix d'Amérique. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho tubandanize ku kiganiro bungabunga ubuzima. Akayamvugo ngo wihangayika ishime. Ibyo ni ukubera ko kwishima bidatuma wumva umerewe neza gusa, ahubwo binagira ingaruka nziza ku buzima bwawe. Muri raporo iheruka y'ikigo Gallup World ku nshuro ya 7 yikurikiranije, Finland yagumye ku mwanya wa mbere nk'igihugu abagituye bishimye kurusha abandi ku isi. Ku mugabane wa Afrika, Libya niyo iyoboye, igakurikirwa n'ibirwa bya Maurice. Inzobere mu buvuzi zivuga ko ibyishimo ari ingenzi ku budahangarwa bw'umubiri, ku mutima wawe, kandi byanagufasha kurama. Igitwenge rero ni kimwe mu bigaragaza ibyishimo. Ni kangahe ujya useka? Mu gihe igitwenge ari imwe mu marangamutima y'umubiri azamurwa n'ibyiyumvo runaka, inzobere mu buvuzi zivuga ko kigira umumaro w'ingenzi mu kuzamura ubuzima n'uburame. Chibale Mukobe ni inzobere mu by'imitekerereze ya muntu, akorera mu kigo Serenity Wellness Center cy'Irusaka kibanda ku bujyanama mu by'imibereho kikanafasha ababaswe n'inzoga n'ibiyobyabwenge. Arabwira Ijwi rya Amerika ko guseka bifite inyungu nyinshi ku buzima, bigabanya imisemburo ya cortisol itera umuhangayiko, bikongera imisemburo ya endorphins, ikabikora nk'uburyo karemano bwo kugabanya ububabare, ari nako biruhura umubiri. Binafasha kandi mu kongera ubwirinzi bw'umubiri wawe, aho byongera ikorwa ry'abasirikare b'umubiri bafasha mu kurwanya zimwe mu ndwara. Ubushakashatsi ku buvuzi bwagiye bukorwa uko imyaka ishira bwerekanye ko igitwenge gitera ingirangingo zo mu mutima kwaguka, bikongera imitemberere y'umwuka mwiza wa oxygene mu mubiri. Icyakora igitwenge buri gihe ntigisobanuye umunezero. Rachel Mukombwe Sedat, umuganga akaba n'umuyobozi w'ikigo Reveal to Heal, yabwiye Ijwi rya Amerika ko umunezero ari ukugira ibyishimo, ukunyurwa no kumva umerewe neza. When we talk about laughter,
iyo tuvuze igitwenge umuntu ashobora guseka umwanya uwo ari wo wose, yaba anezerewe cyangwa atanezerewe ashobora guseka. Aha birashoboka cyane kujijisha ukerekana iyo mimerere mu by'ukuri idahari. Ngarutse ku rwego turimo nk'abavuzi, nabonye abantu baseka igihe bari mu ruhame bakamwenyura, ariko twaba turi mu biro byacu turimo tubaganiriza bagatobora ko nta munezero bifitemo. Umunyarwenya Emmanuel Musaka avuga ko yifashisha ubuzima yanyuzemo agasetsa abantu. Avuga ko igitwenge cyamufashije kwigobotora ukwiheba inshuro nyinshi. We are the most depressed people. Turi abantu bihebye cyane kurusha abandi. Ubu ni ukubera ko twishakamo umurava wo kuvuga kuri ibyo bihe n'ukwiheba twanyuzemo mu buzima, hanyuma tukabihinduramo urwenya, tugasetsa abantu, hanyuma nabo bakaba babihuza n'ibyo bacamo. Bamwe mu batuye Lusaka vuba ahubwo barebaga umukino wa rugby, ibi nibyo bavuze ku gitwenge. I like laughing. Oh yeah, I do like laughing. Yewe nkunda guseka. Oh, yego ndabikunda. Nkunda guseka ko guseka ari byiza. I define laughing as a social connection. Njyewe guseka mbifata nk'isano mbonezamubano cyangwa se igikorwa mbonezamubano gifungura ugushyikirana kigashimangira imibanire. Byaba gutera urwenya n'inshuti cyangwa se kuryoherwa n'agafilimi gasekeje uri hamwe n'abanywanyi, igitwenge gituma abantu bashyikirana kandi kikarema ibihe bitazibagirana. Mu gitabo Reclaiming the Sacred, ubushakashatsi bwerekana ko 70% by'abantu babayeho mu bukene bukabije ku isi banyuzwe n'ubuzima bwabo. Ni mu gihe ku bakire iyo mibare iri hejuru gato ya 17% gusa. None se wowe ushimishwa n'iki? Igitwenge kikugiraho izihe ngaruka? Ibi ni bimwe mu bisubizo. Ubwanjye icya mbere ni ukugira amahoro mu muryango. Buri munsi iyo ntashye imuhira, ikibazo cyanjye cya mbere ni ukubaza niba umuryango umeze neza, umugore wanjye n'abana, niba buri kimwe kigenda neza. Ibyo ubwabyo ni ibyishimo. Iyo numva ntishimye ngerageza kutigunga, ahubwo nkaganira na mugenzi wanjye cyangwa inshuti, nkababaza ibibazo ku byiyumvo byanjye. Le bonheur déjà qui signifie être heureux, avoir la paix du cœur. Ubwabyo bisobanuye kuba wishimye, ufite amahoro y'umutima, udahangayitse, nta kiguteye impagarara. Iyo mbabaye ubusanzwe numva umuziki, akaririmbo. Le bonheur c'est une question très relative. Ibyishimo ni ikintu gitandukanye cyane bitewe n'umuntu, ariko ku bwanjye ibyishimo bivuze kumva unyuzwe n'icyo utunze no kutababaza abandi. Ku bwanjye ibyo nibyo byishimo. Iyo numva mbabaye gato, na cyane ko nsa n'ukuze, niyegereza umuryango wanjye. Ni abantu beza. Abantu beza bantera ibyishimo kurusha abandi ni abuzukuru banjye. Kubahobera gatoya biba bimpagije. Muganga Alphonsus Obayuwana niwe washinze kandi anayobora umuryango 888 Project. Ni umwanditsi w'igitabo The Happiness Formula, a scientific groundbreak approach to happiness and personal fulfillment. Tugenekereje mu Kinyarwanda, inzira y'ibyishimo, inzira nshya ishingiye ku buhanga bwa siyansi kugeza ku byishimo no kunyurwa. Muganga Obayuwana aradusangiza uburyo bwe bwihariye bwo gupima ibyishimo. Happiness has various definitions, but I will call it the feeling of joy. There are two kinds of happiness. Ibyishimo bifite ibisobanuro binyuranye, ariko ndabyita kumva unezerewe. Hari amoko abiri y'ibyishimo. Ubwa mbere byitwa hedonia. Ibyo ni bya byishimo by'umwimerere ugira nk'iyo uri gufata ifunguro ukunda cyane, urimo kunywa divayi ikunyura. Twese nk'ikiremwa muntu mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, iyo urimo kurangiza ibyishimo ugira nibyo hedonia. Nyuma haza eudaimonia, ari bwo bwa bwoko bwa kabiri bw'ibyishimo. Byo ni ibyishimo byuzuye kurushaho, ni ya myumvire ufite mu buzima muri rusange. Hari ubushakashatsi bwagiye bukorwa ku byishimo. Tuzi ko abantu bishimye barama kurusha abatishimye. Abantu bishimye bagira ibipimo byiza byo gutembera kw'amaraso mu mubiri. Aha simvuga ko ibyishimo bizakuvura umuvuduko ukabije w'amaraso, ahubwo ndavuga ko muri rusange abantu bishimye bagira ibipimo byiza by'umuvuduko w'amaraso. Abasirikare b'imibiri yabo bakora neza.
icyizere ukigabanyije n'inzara bingana n'ibyishimo. Ubaye uzi igipimo cy'icyizere cyawe ukamenya n'inzara yawe, urabigabanya. Ugabanya igipimo cy'icyizere cyawe n'igipimo cy'inzara yawe, ibyo bikaguha igipimo cy'ibyishimo byawe, aricyo bita igipimo cy'ibyishimo bwite. Ibi nahuye nabyo kuko maze igihe nkora ubushakashatsi ku cyizere kuva nkiri mu ishuri ry'ubuganga. Igitwenge gishobora kuba ikimenyetso cy'ibyishimo hagendewe ku gihe kimara. Byaturuka kandi ku mpamvu y'icyo gitwenge n'ibiyikikije byose. Ijwi ry'Amerika akaba ino ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Kuri mikoro mwari kumwe na Diana Ninahazwe, ndabike bantu ndabifuriza kubandanya